najugroženija sela povrh Majevice, nemaju telefone, sve nestane, nestankom struje, faktički gasi se život na Majevici. Znači, godina dana kako je prošla, ništa se nije uradilo, kako smo uputili zvanični zahtjev Elektrobijeljini za rekonstrukciju elektromreži. Znači, od njihovih obećanja koje su nam dali 13.1. nije urađeno ništa. Najžalosnije je što ljudi ne vide budućnost na ovim prostorima zbog elektrodistribucije. Znači, najviše osnovnih stvari koje su bitne za život, to je energetsko snabdijevanje da bude uredno. Tako da ne znamo šta da radimo, znači, povodom pitanja. Razmišljamo, upućujemo apel, znači, pitamo Elektrobijeljinu da li uopšte imaju namjeru bilo šta po našim zahtjevima da urade, da li mogu da se udostoje da nas saopšte šta su bili posle tih milionskih ulaganja koji su nas saopštili i na zvaničnom sastanku 13.1. da je uloženo 5 miliona, gdje je uloženo tih 5 miliona, da li vidimo mi budućnost uopšte na ovim prostorima, neka nam oni kažu. Zaista nas zanima.